Idi yang punya sumur sa ya Allah dong dina mulu wong lanang ya apa sih nok itu dia bangunan orang bakal tak ampura sih rak sampai telung dina Pak oh itu lagi tak kerasa Bos Prancis tulung kakang kula tulung turun ditun jaluk ampun ati wis janji ora maning-maning wis dilebur ning sejerone bati Bos Prancis aja kirik jaluk pegang cinta ning kakang masih berat oh iya oh hati wis janji ora maning-maning wis dilebur ning sejerone bati oh tadi kayak ono pantesan seger kadang seger kadang rempuyuk ternyata pas hujan ya mau bengi ya iya alang aruan citra nada majikan yang mana ini majikan nggak naik Durung nggak naik ini majikannya anaknya Bos Prancis Bos Perancis mana Bos Perancis sayang Bos Perancis kakang kula sayang nyuwun pangapura Bos Perancis Bos Perancis Bos Perancis sayang aduh jo gede enak teman Bos Perancis yang aruan terima kasih sayang Mamai Lala sayang Mamai Lala hati ngucap sumpah arep nyuci raga kira kalau adus ning sumur sangat pengen lebur dosa aja kirik jaluk pegang mama sayang cinta Prancis. kakak masih Bos berat Prancis Bos Prancis ati wis janji ora maning-maning Bos Prancis wis dilebur ning sejerone bati terima kasih mama sayangku terima kasih terus sebelah sini sayang namanya siapa ini mamanya Vika Mama Vika sayang ayo Mama Vika Mama Vika terus Mama Vika
jejerone bati. Wis janji di maning-maning. Bos Prancis, Oh maning-maning janji maning. kok janji-janji maning? Kok maning-maning janji? Lakoni maning janji maning. Kayak bos Siapa? Prancis. Bos Bos Prancis. Prancis. Terima kasih Bos Prancis. Bos Prancis sayang. Bos Prancis terus. Wih. Do Bos Prancis kula sayang. Nyuwun pangampura. Wih. Ati ngucap sumpah arep nyuci raga adus ning sumur sangat pengen ngelebur dosa. Tulung Bos Prancis kula tulung Bos Tulungan apa, Prancis. Bos